Shalom, mejuah-juah man banta kerana setun si kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Jumpa kita ibas jambur setun ta waris endah-endah. Ibas kita pemuro ate tedah, ras kita ngorati kata di bata, karena se mari si pindah gegeman di bata artoto kita. Isakan kain bebujur man bandu o Tuhan di bata Bapa si perkuah. Malam dengan meriah kal ukur kami, igejapkan kami, bekas pengarak-ngarak, penemani hidup kegulung kami, sehpak saendah. Ibrenu kesempatan man kami, guna banci kami, pemuru atiteh kami, ibas jambur setun kami. Tuhan sampati kami, pas-pasukam kami, ibas kami dekehkan katandu, gelah katandu endah, banci antus kami, rasi pakaikan kami, jadi pergegeman kami ibas ndalani kegulung kami. Ngerana dari kamu Bapa sebab kami sikap megikan katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Kata di bata si jadi pergegeman banta ibas jambur setun tas kelenda. Ibuat ibas Mazmur 133 ayat 3 bagian dan nina. Entah bagi embun ideleng Hermon, sinusur kudeleng-deleng Sion, ijeme Tuhan erpadan mereken pasu-pasuna, kegeluhan sila erkeri-kerin. Seh ijenda pengogenta. Bapa nadai turang rasenina setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Turi-turin karena deleng Hermon, ras deleng Sion, kuakap engkau merari kita metesa. Mungkin arah kita membaca Alkitab, entah megi pengalaman geluh, turi-turin kalak sideban, bagi kape entah ibas kita engkau pernah ngikuti wisata rohani ku Jerusalem. Deleng Hermon, emkap sada deleng si meganjang, 2.814 meter ganjangna. Ras deleng Sion, ganjangna 765 meter. Ras duana deleng enda, lid ibas ingin si berbeda. Jarak antara kedua delengenda lid 480 km. Tapi arah rema sisih man banta ibas waris sendah. Pemazmur nurikan ras erbahan andingen karena ugakin pasu-pasu di bata si ibre kena man krina tinepana. Dai katakan di jenda maka bagi embun ideleng Hermon sinusur kudeleng Sion, ijema Tuhan terpadan mereken pasu-pasuna kegelun si laar kerikrin. Deleng Hermon si bagaikan ganjangna, ras deleng Sion si meteruk ia. Ras idah maka daerah deleng senenda emkap daerah tandus. Maka ibas musim Lije musim penghujan, tapi ibas pasai litka musim si berhubungan ia ras cuaca si cukup mergeh, maka deleng Hermon dai idemi alu embun, idemi alu es, ras malir kita kan i sarsari matahari. Maka ia malir seh niandai pemazmur ijenda seh ku deleng si meteru emkap deleng Sion enandai. Tapi enda hanya sada gambaran ungkapan anding-andingan ban pemazmur enda. Sebab bagi katandai deleng enda labo ya dekat jarakna.
Bagai kape sidah maka embune dendai situna ilambangkan pasu-pasu Tuhan. Pasu-pasu Tuhan reh ibas Tuhan nari ibas ingan si meganjang. I palir kena, ibre kena man kalak si deban, man anak-anakna, man bangsana. Deleng hormon si menghasilkan udara si segar, embun si mejile ay mengalir ku deleng sion yang dai erbanca deleng sione banci jadi suasana adem. Ras ibas tandus yang dai idemi alu lau isirami alu embun dai maka bancika ia turah jai sinuan sideban. Bagai pe adi tarik ku tengah-tengah kegerunta setun. Maka sebagai setun kita pe iarapkan maka kita baliras delenge dan dade. Deleng si meganjang dai ia jadi berkat mandeleng si agak meteruk. Kita pe setun ibas pengalaman kegeluntam melala hal-hal singgo sidatkan. Melala pengalaman kegeluhan si banci si bagikan man anak jabuta man turang rasinata si deban. Kalak si megegeh nampati si kurang megegeh. Kalak si kurang kini teken nampati kalak si lapaguh kini tekena. Kalak si berhikmat nampati kalak si kurang hikmatna. Bageng maka banci artina kegeluh nenda banci damai. Adi kita pesetun ibas masa tuan teh. Jadi dengar kita jadi berkat mantura rasinata sideban. Man kempu-kemputa maka kuakap kemalaman ate kriahan ukur jadi di tengah-tengah kegeluhunta. Alu bagai adi ibas peralan kegeluhunta lik je kedamen, lik je kriahan ukur, lik je siangkan maka berkat-berkat Tuhan pasti sehman banta. Alirkan I pedalen Tuhan, I pepaler Tuhan man banta baleras embundai seku deleng sion dade. Tapi di antara kita, antara najabunta, antara keluarganta, antara kita teman-teman tetangganta, lah kita sada, lah kita sedap prareh, maka pasti ijelang na ate di bata. Sebab di bata si sembah kita, di bata si dem alu krianukur, alu dem perkoh ate, alu dem kedamen. Maka ayate takin guna ngalaukan berkat-berkat sirhi ibas Tuhan nari. Maka kita pe harus redame rasturang sinata sideban. Amin nagianina kata pemazmur. Maka embune maler ibas deleng si meganjang nari ku deleng si meteru emkap deleng sionendai. Tapi adi lali je kedamen, adi melala je rintangan-rintangan, bancikang perpalirna ku sideban. Tapi adi dibatas singatur kenca, adi te kita man Tuhan, adi kita taat kubas ajaran-ajaran si isakan Tuhan man banta. Maka berkat-berkat Tuhan sehingga sikapkan Tuhan man banta, jadi kerajaan ta sedekah-dekah doni enda. Maka ning kami sini naras turang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kita setun ulanai kita membatasi gegehta, ulanai si pekitik banta, ulah si katakan maka aku lane megegeh, aku lane bulit kaipe si banci kuban, aku jadi beban naring man keluarga. Entah pe ade ajak teman misalkan, entah guna jaga kesehatan, ya mungkin kat lid alasan-alasan tah raskai si debanna. Si erbahan cae lah jadi kemalaman ate man banta. Tapi kita harus eksis, setun harus eksis. Sebab setun lik tugasna ibrekan di bata. Guna jadi berkat man krina sinusurna man anak jabuna ras man kalak sideban. Ras
Kai siman baginkan manturang rasinata sideban aing gulit ibas kita rekutkan pengalaman kegeluhenta. Kuakap adi sungkun krina kita seitun si hadir ibas Pak Senda. Lit nge pengalaman geluh du si banci ibagi kendu man kala sideban. Si banci membangun iman percaya. Entah pe si banci peteguhi kini teken kala sideban. Kuakap jawab du, entah jawab tak krina laban cilang pasti lit. Hanya tergantung kepada galang kitikna usur entah lang ai sialaukan i tengah-tengah kegelunta. Tapi si jelas lit. Banci kang artina hal si negatif pe, enda pe banci kang artina si bagikan manturang sinata sideban. Uga kita ndalani wari-wari kegelunta sang kita ngudain ngamarenda. Uga si bahan menyelesaikan permasalahan rasturang rasinata sideban. Apakah sih pasa gundari pe lit denga artina si nembuh ateta sila siakap payo si kita lem denga manbana. Kuakap enda pe jadi koreksi manbanta krina setun. Tapi adik kita ateta jadi berkat ras ngalokan berkat si rebas Tuhan nari. Mari dage kita erdamai ras anak jabunta, erdamai ras kelak sideban. Sebab kedamen ngenate di bata, meriah ukur di bata, ras ibre kena pasu-pasu ku tengah-tengah kegelunta. Haleluya. Mari ras kita toto. Bujur o Tuhan di bata, ibas paksa sintis endang gobing kami katandu, kami simpankan katanda di pusu perhatian kami, maka ngas kami kekenca jadi pergegeh, ibas kami dalani wari-wari kegelun kami. Ibas kelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus, sejanda perjumpaan ta sekalenda, jumpakah kita ibas kesempatan si deban. Tuhan Yesus sinampati kita. Amin.